Udah gitu gitu. Nih, yo ajak budaya Bali. Iya, budaya Bali nggih, Pak. Warna Bali channel. Mantap. Kilasan iki watang nih. Kembanglan iki kembanglan nggih. Jangan subscribe Dewata Bali channel, share, like, and comment. Kira ngarati udane sareng sami Riki ring sejebak jagat mas kadi atur di tiang wawu puniki yen jakti ratu idadane Riki ring sejebak jagat mas wikan jakti ngemardeang sana ke bos aji ke pengiwan anesti analog anerangjana puniki niki wenten watang-watangan puniki jantos sidang suwit sedang jantos mangkin yen presiden untuk benjang utawi mali jebos pang presiden dados watangan padam puniki watang-watangan tidang wawu puniki pengliakan ratu dadane sareng sami jak paten niki titiang meguru ring ratu niki ring pemune ratu dadane jantos tidang kau kene ratu dadane sareng sami repot cike kayun mes bes durusang lacur-lacur mah rebut ya rebut ampun nak len ya pedalam nak tuaro len sakit bedlang pipis ada jalan dodane ngelapis yang kakak sih nyakin timpal beler ada nih bagi dianjak luang mati yang mulut terus terang gini tiang matian tiang kalau ngabenan yang mending itu biar tiang liung lautang benda nyelipis daripada hidup jelek-jelek pun menyanyi niki ben pidan je rago bisau nawang kalangu ngaya kalangu mata dulu mungkin dan tujuan dia niki dan sekali ditiwas ngapes bedik beli apa ngeliakan kamu takut timpal beli apa pai memek jak potako beli apa saya ngomong daripada beli kakak kamu takut timpal jak mati rago jak tiang abenan Kawang Dewata Bali. Kali cewek, apa ada gendut? Kita ada balik kalau dalam udah lihat. like dan komen gitu. Dewata Bali channel memang top. Bali channel memang top. Di mana-mana tetap hadir begitu. Semua meniki. Ada liputan dewe meniki. Jadi sarang Lagi 2 kali dong. Apa pada pintar dah mana lepas kita sajan. Yang mana nih? Susah tidak. Yang
Amah Yi, langsung. Lihat kamen Amah dia. Iya, ayo dia kan masuk itu. Bantu deh naik. Bantu deh. Lihat, wing onen. Lihat kamen Amah keles dia. Nah, wing sang wing. Dia. Sing mandi ngundang, sing mandi. Weh lihat di Jojo weh. Ma. Yang jelek pun peluh dia weh. Peluh je masam pun je. Weh besar kesaktian jadi weh. Oli ke bang mantat jadi lihatnya weh. Woi, nep kan yang jalan di sini. Niki ring sane mata wadah pembersihan. Rares sampun niki rares.
daler sane sangat suci tiang. Daler niki areng petugas desa Mas sane raw niki daler sane wangian tiang. Ayo nggih, kita ngantur manggen ngunang. Ida dane sampun uning niki. Alet-alet duwe sampun make makarya ning luar negeri. Pegawai negeri ampun make. Bila sampun make daler wenten otek. Nah mangken wenten kemunduran otak. Soleh niki zaman kemajuan ampun berpikir yang negatif. Yang positif pikirnya. Contoh tidak, zaman makin ngalih pengliaan dari pocong bak saja, heran tidak. Bagi tidaknya, kalau punya sifat yang begitu, sifat hewani, buron dan itu. Bagi tidak lu mati dari lemong, daripada hidup. Kawangnya, yang duko itu nane sarang sami. Saning liak ampun nang diplor-plor mah nggih ampun nang dilacur-lacur mah rebut ya rebut ampun nang len ya padahal nak tuaro len sakit ben lapis ada jalan-jalane ngelapis yang kakak sing nyakit timpal beler adane bagi dianjak luwung mati yang mulut terus terang gini, yang matian tiang kalau ngabenan, yang mending itu biar dia liung lautan, benda aja lipes. Daripada hidup jelek-jelek kan, ini kan, iraga meriki leka dia kepercayaan dong, nebus dosa, datang sejak air, dosa bitakin ditimpal, ini benar otak jelemo tuh, ini kan. Yang mulut sajo-sajo macan liak nih namang pok yang kan ngidang guru tuh nang yang kan ngidang guru dewan guru nih sebesar tuh nih mai tiang lawan pangpen tiang musiak aja potaro nih jalan kan jelma nih kan potaran nih dewan liak yang nembok pasien bocor yang unang lembut sing ada bani meklekis ane belar-belar kan amahan iki yang nempok yang mulo do dane pinunas ken dewa Badaro jak dewa Badaro do dane unang jaburin lawan lemone mesti apok yang masalah umat jeneng adat do dane beluning iki beluning yang ampun lasem niki nyelenarang kita dia nyelenarang sakit mohon niki tiang anyah dan mulai kaya kan tiang ampun menyanyi niki pidan jarago bisau nawang kalangu ngaya kalangu mata dulu mungkin dan tujuan dia niki dan sekali ditiwas ngapes bedik beri apa ngeliakan kamu tak timpal bi apa bayi memeh jak potako beri apa saya ngomong daripada beli kakak sama nyakit timpal jak mati ragot jak tiang abenan bawa ileng niki nekumi bawa maju dia jak lapo mikir jelek-jelek alet-alet dawai kacang kalau negeri ngegai mekai di hotel pegawai negeri jak lagot jak ilmu kasar-kasar ileng nih malah bisa diamatur jak suut nyakit timpal yang nunggu nyakin timpal pulau tawang tiang kematian ya dan sombong bang ide ngok kesaktiannya pok buktikan yang tiang macan anggung jaga ke panglah yang kan ada tiang dan maju nih ngebik lasana tiang menimuto dan maju nih bedek nah maju kita ambil pelaku binyangannya berebut ke liang sekat tiang berdiri elengnya aku do lihat aku butuh paling kuliah jelemone karena tiang sing demen nepuk nang jelek di bumi itu pangeling dan demen makanya tiang nangta
ampun nek blok-blok macet tiang lawan bok. Tiang ampun tahun 90 jenengan orang sing kene kebus dingin mending kelihat. Makanya tiang urin apik aja. Pang bisa pang dua. Wabu lawan no. Kan? Anda lihat lu siunya tiang paling orang di penjelasan. Sami lihat panggilasan ini lihat lu siu. Bungut geruh dan ada hebat yang paling udah beli bidang kandang dia sing kain nen bulu lengan nek lihat sakit sing kain makanya dia orang lihat lu siu Elengi malah bisa di yang negosan di tiang dan ya mangkin kan wanen uleng mangkin sampai tiang mati di jauh-jauh jambu dojo pedang lemah lawan dia nih kau Elengi dan nya di tiang uyu-uyu nih sekan-sekan yang sering pesu pedang nih mancing dimancing di tiang yang tembongan bang lawan aja oh gendang niki kaler niki nge di tiang boyo di tiang ayah niki di tiang bersama grup kaler niki wendan Gusti Haji Mangkudalang niki saking semua kayaknya niki kan kaler rombongannya nih padahal di tiangnya lur-lur munang niki iki ragane makin atur di tiang galah besok semua banget puniki antuk kalah sana sampun kedibarin sikian di tiang mananya nih ratu sarang sami riki sana wenten napa puniki ngajeng nenten kadi sesangga nak lingsir uruh orang rupo dan uruh orang ngaran kada namausan di tiang makin nyino yang ngangguruin pasangan di tiang wantah Gusti Haji Ngurah Mangkudalang Samiranu di tiang mewit saking lingkungan senguan kangin gianyar sangar di tiang mewasta sangar wayang calonarang sudah malem sebelum di tiang puniki matur-atur ratu dan sarang sami puniki pemekasan sampun buyak cinyih yang derdo bakti duwe majang puniki ringi debotare sane kancun melinga-melingi dikiring kayangan dalam puniki lu yang di tiang puniki tapi ngajeng orang iratu sang moraga sulingi sang iratu sane sang moraga dwi jati wiyakti sane bakat suci yang di tiang puniki kalau iratu yang sang moraga eka jati iratu sang moraga jan bangur puniki pemekas aring sedebak jagat emas bangkilasan puniki sane wiyakti banget suci yang di tiang daler raga rain di tiang ratu dadane sarang sami sane wiyakti banget tresno sikit di tiang nggih sedurung di tiang puniki jagi matur-atur nyiring wawanin malih ngeras titi bakti punika yang ngajang di dewatara mang dina napi punika sani jagi pinake undang pinake oblik bagan duweni mang ne persida ngemangguhin sidading dor antuk muncaran pangan jali umat swastiastu inggih ratu dadane sarang sami tapi ngajang di tiang nunas gang arena pengampura puniki ingin ini karena mata di tiang kekirangan di tiang macam ngatu sarang sami kumantene di tiang rauh puniki pedak tangkel ada ngajeng sarang sami puniki di tiang wantah ke ulamin puniki antuk perjuru duene mangga para situ puniki di tiang aturan ayah kumantene wantah mapi dekat ampura banget niki di tiang mapi dekat boyo di tiang ngunang punika orang sang sapu sini di tiang mapi dekat orang iratu idadani sang sane kantun ngemaryang sane kabaos aji kepengiwan punika sane kabaos punika wantah punika
Sile sinunggel baca kana punika nesti tuluh terang jana lan objek punika. Ireng na pengiwan lan penengan punika nak patut tunggal punika. Maka kalih punika wantah pekarden widi. Jele kalawanin malah lemah kalawanin pedang akasa kalawanin pertiwi. Yentan wentan di tengah pot, kemudiannya tengawan yang magai. Yentan wentan di tengawan, dan idang di repot yang magai. Padahal dan lalu raga yang daging ngacor bakti, cemah pangu bakti raga macam di kedua bedara. Tunggalan kau kiwa kelawan tangan menati siki berubah bineda kang jenemu ia dikawinu kinarani kada nama osa. Ia sampun winu manggen ketemu diki medusannya ke bos ci. Yang sampun kayu suci, yang sampun kayu nindir marah dan berdetak. Jaga ngaduran sama bakti dan muncang itu badar pasti ke jaga nemu saneka bos dirga kayu rumah uratan namas tu jagat kita ye kita nama usah. Kewantan pinuna kitiang, regir tu sarang sabi, sane wiakti seneng ngamargiang aji ke pengiwan. Sekanang raga melajah sampunang setengah-setengah. Yang sekan raga melajah ini ke pacang medu sandeka bos Dharma budika. Nabi budika sandeka bos Dharma ke pengiwan. Dharma ke pengiwan nika wanta Dharma weci budika. Sami Dharma budika. Kewantan tunggalan budiki. Nesti loh teranjana oke papat dikit dimalan. Mangga dados limo niki sanes kaos panca aksara utawi panca tirta. Nyidang nyiraku nunggalang puniki sanes papat dados panca tirta niki sampun pangliakan radudane medu sanes kaos Dharma weci. Orang sira raga mapinunas, sira dewana pengliakan, sira dewana pengleci, boyor yang pura dalam, boyor yang Rajapati. Wantah ring itu sangyang merciu kuna nagenunas sekan melajah yang kesekan dot najah ngeliat man setengah-setengah kenang mai ke Gianyar kesengguan aja dan lihat sekan bang saja medu ane madang ke darman ane madang Dharma weci sampun ngawat-ngawat de raga dadi liat ane madan rireh pangsekan dadi madan raga liat ane madan wisesa rireh kalawan wisesa ke dios yang rireh dikenuak-nuak jak makajang nak sen boleh papak nak boleh sepapak kadi bos di rumahku nyidang melipat aku nak beli bayar yang papak nyidang nak mengkudus boleh papak yen wisesa ni ke dios nika yang wisesa medu sanika bos wiweka saking wiweka raga nyidang milah-milah nika dikalani ngamargi yang perliakan nyidang milah-milah necen patut dah diliakan necen sen patut dah diliakan di tiang matur muka kartu dan ratu dan sarang sami sirene patut liakan yang hana wong aduru dikalani salah masa Katangi di kalangan suruh pesan yang ada dia, ia dikewenang dinadak dengan buta, patut dados liakan itu. Ngapan ten nganu ten dengan ugar-ugar sangyang aji sastra damo, dados liakan. Iko siki. Kalih rares, yang hana rare nangis ari kalangan ngungi, dinakuda debat rayah babunda. Ada nak cerik ngelin pedang, gelur-gelur ngelin. Meme bapaknya ada jerit-jerit amah jak pastikan kita alit-alit dan nemu dan badan selamat yen tan sede jak sungkan budika nika patut nika tadadahan buta budika nah sirone tan dados ketadahan do buta sirone tan dados patut liakan ian kana wong buruh areng kalenganing sangyang aja satra satata kene ngereng widi dan melupeng pitra pujo tanunang ia dikon maharan manusia jati buto ia kalau ia itu harus sikit
kewanten yang jak memerut di ratu jagi ngamargiang pengeliakan nenten ngegau atur titiang saking lastari nuas puniki ngaturang mapi dekat areng ratu dadana sareng sami mangpang mungpung titiang ngaji ngurah mangku dalang rauh bedak tangkel rengjang ratu dadana sareng sami mangkin sampun sangih calon dewi pengeliakan dari ki areng sejebak jagat bangke lasan sangih calon dewi mangkin. Titiang pireng titiang saking dos saking jagat gianyar kocap riki seneng ngemargiang aji kepengewian anis di anlu anarang janu mati-mati wong tan berdusu ngediolas titiang lunas sampunan tetangga dewi sampunan pisaga dewi mangpang mumpung titiang makin rauh yang misadia nyangere ingyan inik keririan ratune sampun baru lantas datu batas niki bisa nyelekang sibo ngenang panangeling nika sane mewastel liak pemrokpokan bunika kewandan yang ratu yang sedereng sia tinggal dengan ratu diolas sampun mapastian mementali ratu yakin bunika iya ni ratu meresidang ngererah pol pemangku manca bentlu menek pemeliakan ratu yang ratu nyidang ngerah pemangku kayangan 3 melelima menek pengeliakan ratu yang nyidang ngerah mangku balian tapakan ben pepicu menek pengeliakan ratu yang naji dalang murah mangku dalang samirano bol dalang bakat ratu ben siunat menek tikat lihat pengeliakan ratu ni jahat kedua pemetuan ratu ni kewantan dan cukup amunike yang batas dadi jaga dunul kalau ada pansaran titian ngoyong pedalem pianak somah jumlah bagus-bagus begini-gini mementali ratu dados coba makin dados melepos arahon titian harga dan pemuni titian arahon ke kau kena ratu nah nih ke lalu begini yang daging ngemargiang sane kabaos aji penengan usada buniki becek buniki kewandunan saja ragam lajah ring sire raga nunas pelajaran usada wantah ring ide sangiang swina dewa raga nunas pelajaran aning margiang adi usada sampun kewandan sampun ke dewan-dewan yen raga ke dewan-dewan kini sampun bumi niki pun ganti nikah kali akeh mangke cinga tidak mungkin ngaku sakti dewa netawang dawidi netawang kewalan nabi tawetan sebenarnya begitu akhir mungkin tidak ada sarang sami rumah begitu dukurin suang-suang ngubuh ranglo ngubuh celuluk daripada ngubuh ranglo celuluk celeng ngubuh cagar mesuang hasil sampi ubuh nekang hasil bebek ubuh nekang hasil celuluk ranglo jadi ubuh nak kemudian gaya peti sendano pakai uang desa karena ngeraksa kali pundukan pun mewah kali ngeditiangi ratu lelah pipis deposito buat aku belian pis anggung main menin hotel cuma cagaran tuh culuk rangna kupo sini neta singgung durus plepos centok ada ngambil ke orang pemun agung dikit kewanten lunas lugu titiang sampunang baktang kelewang sampunang baktang pedang jak pasti ke kalah titiang pasti ke dikit titiang juga budi. Nah niki mangken ranes wenten merupa watang-watangan mewali di tiang matur niki buyo watangan watang-watangan ya dengan begini duanya nggak disebut sejeronan buniki pujo walen itu wadara wenten mangkin ngewentenan pangeran sana ke bawah ilen-ilen di bunika wantah penyalon narangan ngareng penyalon narangan puniki sampun pastika wenten peran masing-masing wenten raja-rajaan wenten patih-patihan puniki nasile sedungil rares wenten puniki watangan kewanten puniki boyo watangan watang-watangan puniki nah pitaken titiang pinunas titiang dan ratu dan sarang sami puniki wenten puniki pinaka watang-watangan banten-banten yang dijarah
Neng sarang sami ngiring mepi kayun pilah-pilah. Origi ratu sang maraga sujana sambil sampun waget aring sedebak sangnya ngaji sastra gamu. Napi sani ke bos kekeran nih ampura pamangat tidak akeh matur kita niki. Orang sejeroan umat Hindu wenten sani ke bos kekeran punika. Kekeran punika asal kata dari sengker. Wenten pepodan, wenten semut sedulur, wenten tali wangki punika. Nika bagian dari kekeran punika, bagian dari sengkar punika. Nah, napi ini sengkar puniki. Sane sengkar wantah iatnya puniki. Nah, adi sengkar, yen sengkar kengken kone, yen sengkar kengken kone. Iatnya napi ini pada sengkar wantah dewa iatnya, kalau aning pitra iatnya. Nika sane pada sengkar. Iya nari kalana rades ngemargian milen-milen penyalonarangan wenten watang-watangan kadi puniki ngemargian rades eteh-eteh kebersihan ampura pembangga titiang rati dadani sarang sami dikira sampun margi lurus ngemargian rades eteh-eteh kebersihan kadi manut kadi eteh-eteh uang perlaya kadi eteh-eteh uang kalayu sekarang dongten campuh niki yatnya niki yang sampun campuh puniki yatnya nih, ori kang yatnya. Dewa modela nujur kadang-kadang Suralaya agawe sap-sap merananing sekeluaran wedek. Pasti ke punika. Nya kewanten iki wenten salalu niki, wenten perkecualiane. Orang di zaman dan dados. Ane wantah dados ngemargian eteh pebersihan. Ering kayangan dalam lan ering kayangan meraja pati apa ni dosanya ngawenang urpeti sedidi perleneneng manusia diosa ngering pura kalih niki ngenten pesan kedadosan nika munguh ering lontar daru permana sastra punika titiang wenten lontarne punika. Nah niki mangken titiang mawali matur wenten watang-watangan yen jakti ratu kidadane wikan duwek saja ngeliat Arires saja ngeliat makin cendokan jebos niki watang-watangan di tiang niki yang jakti ratu wikan mangna persida watang-watangan itu bang dados watangan padamipun wawu ja ebat pengliakan ratu niki yen nyedang ratu dados kantos padam watang-watangan itu sane madan ikomang meratayasa niki wantas saking sangar kemale udipun saking apuan bangli nyidang ratu menyadat namanya meniki jakti diman didang meriki ratu dadani kal diman didang joko ratu didang meguru dan ratu kendang kan didang kewandan iring sarang sami iraga ngeras titi widi ngeras titi bakti remaja ngering ide bener kumantin ini tungil pinunase mangna presiden ngemanggung sandika bos ke kertang dirke kayu tumahuratan namastu jagat hidaya ada mausan nggih kedadangan akeh titiang matur mangtan akeh nyanan kawan iwang ini ledangan kati punika titiang matur dumun 2 jam irika ring pengunagung irika sampun pastikan titiang mangkin sane ngemargian ngaji pemeliakan dan presiden ngeranjing ngering ajaran pura puniki melepot irika titiang jantos ring sedere ganda mayu pastike titiang jagi nyangkero rati dorane sareng watangan titiang puniki inggih kadi punika titiang matur kirang langkung anduk titiang matur kelungkung semara pura puputan titiang anduk para musanti om santi 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 om